hashobora kuboneka ikindi gitotsi muri guverinoma ya Perezida Ruto naho Kisekedi bihwihwisa akarembejwe n'umutima i Buruseli mu gihe Perezida Antoine Felix Kisekedi Chilombo arembeye i Buruseli. Abarinda Kabila barasanye n'ingabo zirinda Kisekedi. Ikaze. Muri guverinoma ya Perezida William Ruto hashobora kuboneka ikindi gitotsi. Perezida William Ruto nyuma y'uko akuyeho umushinga w'itegeko ry'imari muri uyu mwaka biturutse ku myigaragambyo yatwaye ubuzima bw'abantu benshi. Ni nyuma kandi y'uko urukiko rw'ubujurire rwa Kenya kuri uyu wa gatatu rwatangaje itegeko ry'igihugu rya 2023 rijyanye n'imari rinyuranyije n'itegeko nshinga. Imishinga y'itegeko irebana n'imari ishyikirizwa inteko ishinga amategeko uko buri mwaka w'ingengo y'imari utangiye kugira ngo guverinoma ishyireho ingamba zayo zo kwegeranya amafaranga harimo gukusanya imisoro n'iyongerwa ryayo hanashyirwaho imishya. Guverinoma kugeza ubu yashyikirije itegeko ry'imari rya 2023 kugira ngo ikomeze gukusanya imisoro nyuma y'uko Ruto ahagaritse umushinga w'itegeko ry'uyu mwaka. Ntacyo yahise avuga kuri iki cyemezo cy'urukiko. Guverinoma ariko ishobora kujurira iki cyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga ari narwo rukuru muri iki gihugu. Ibiro ntaramakuru Reuters ntibyabashije kuvugana na Minisitiri w'Imari kugira ngo agire icyo abivugaho. Umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru muri Minisiteri y'Imari Chris Kipato ntabwo yasubije ubwo yari asabwe kugira icyo abivugaho. Dukomereze muri Kongo. Kisekedi birahwihwisa akarembejwe n'umutima i Buruseli. Presidente ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko perezida w'iki gihugu Felix Antoine Kisekedi Chilombo ari i Buruseli mu Birigi aho yagiye kwivuriza. Ni amakuru ibiro bya Kisekedi byemejwe mu itangazo byasohoye. Ni Kisekedi wari utegerejwe mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Tsop aho yagombaga kwitabira umuhango wo kwibuka ibyo Kongo yita kuri jenoside yakorewe abanyekongo. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Eric Nyindu mu itangazo yasohoye yavuze ko Kisekedi atakitabira umuhango bijyanye no kuba yaragiye kwivuza i Buruseli. Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko umuhango Kisekedi yagombaga kwitabira azawuhagararirwamo na Minisitiri w'Intebe Judith Tirukusinwa. Kinshasa baravuga ko Kisekedi yagiye kwivuza disiki z'umugongo. Ni mu gihe andi makuru avuga ko yaba yaragiye kwivuza umutima. Ni amakuru yatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Pero Ruwara wemeje ko Kisekedi yageze mu bitaro bya Sainte Elizabeth i Buruseli mu minsi nishize. Yavuze ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arembejwe n'umutima ndetse kanashobora kubagwa. Nanone kandi mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi Chilombo arembejwe n'umutima i Buruseli, abarinda Kabila barasanye n'ingabo ze. Urubyiruko ryo mu ishyaka rya UPDS rya Perezida Felix Antoine Kisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagabye igitero ku rugo rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa kiriya gihugu rurasana n'abasirikare baharinda. Ni ku manywa kuri uyu wa gatatu nibwo urubyiruko rwateye urugo rwa Kabila ruherereye muri komine ya Gombe i Kinshasa. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko habayeho kurasana ndetse batatu muri abo bagabye igitero kwa Kabila bafatwa mpiri. Amashusho ari ku mbuga nkoranyambaga yerekana ko abafashwe bari bambaye imyambaro iriho ifoto ya Kisekedi baboshywe n'abarinzi ba Kabila. Madamu wa Kabila Olivier Rembe nyuma ya kiriya gitero yashinje ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC kuba bwaba bwaroheje bari abantu ngo bamwivugane. Agana n'itangazamakuru yagize ati bari yaboherejwe kutwivugana. Sinavuga ngo abaduteye bari bangahe ariko bari benshi cyane. Olivier Rembe kandi yashinje ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa bukomeje gukora ibishoboka byose ngo bwirukane muri Kongo umuryango wa Kabila. Nyamara ariho abawugize bavukiye ndetse banakuriye. Ni Rembe waburiye ubutegetsi bwa Kisekedi ko imigambi mbisha yose bufite itazigera igerwaho na rimwe. Kora subscribe, like, share na comment. Iyi ni BKO nge Birika Jivanze. We'll be right back.